and don't me there, you want me there. Obi a quarter only more grand papa we baby ano. Nyame obetua ka de o ka so ahoba o nya meduru ye. Ana omosi yie na e de man e doso. Me kan say yetia me ton phones. Obi ko wia phone na obeton ma me abela minim se nipa ko wia. Yetim be che ye de akoshe me 5 years. Sabi o yenya panimi mo meka nkyere se e doso ana se sabi enipa no ade we se fata se we de o ba se wa sense asemen sa se wa se no emu nipa nyina wu e bi enipa wu afa ho nyina ana wo hwe sika Chairman Wuntumi adi na asase ni ho a sabi Wuntumi ka se e bi Asante region wona ko sense ase no e bi hospital we no osima Asante region ana se osibo a wo mo onko wo ho entobi wo han ye mechi no because onipa bebre o tunka no mi di mo na makwede makoto yi judges anas makwede me kwa bebe di musika bet 20 years nesa kokobe 50 years ahụ anka ya be futu am ya ho serious Ghana mrano ada echi ahian fo nko ana me ye MPP ni ba Ghana mrano ye nya ne se ahian de se obi ko tu banche obi ko wie obi board ye obi ono de o deserve say ye jailing in 15 years 20 years 5 years no be the pain bokro no ono de oyo okay ana mra na omugina so kwade chi Chairman Wuntumi no ye misa ho se mra no wana de baye na na adom pen so ana mo hye sa mra no so mo hye no achichi enkofo bebre onye metima ka se owo din no ana obi aye ne he wiase enfonso ye de abata obi a ho ana obi a o ya enfonso so ye den a amafo de na ase ade omudidi ede ewo ne nsem wate ase sisi a ya chi ni sei ma omo ye na adwuma nyina nso ekwamra mbefa so ende o mede o medidi so mutimi chi se mama timi chi be 5 kan wa na se MPP so no so pay back and be mo man obi be steady baba we di obaye no waka but waye I think say NC ye ebisa beba sokin kese akure di echire ba beba o de wa Ghana ye be hu Wuntumi de echire ma osusai do de ye Ghana Wuntumi ko jisika e wa account bank so de go du eburo no su ane papa okufado enya we kwa enya MPP as endis asemo esu ane papa ko enwurem bush no de ne kwanko de ko tias kama farmer bi na fanka fa okufado ko oho o de ne ko ba bi odu eburo ba ko sia okufado du ope ena ko nya BP ni Timothy aka Shegelege Timothy aka Shegelege na yede sa Shegelege no me se aya kiramase yede se me owie ba bi edina we ba bi afri a ya fri soro ho te soro ni ne ma ye ni ne ma from Shegelege yen hwe Chairman Wuntumi ene ya sentence no for 20 years in prison nkrofo odwa twaadwo a won so de na wokafa ho na wana yesu sa so we se ne ba na me fa sa tie fo nyina na obi a osu sa so we na ne pa na onya serious Wuntumi de echiri ma osu sai do de ye Ghana Wuntumi ko jisika e wa account bank so de go du eburo no osu ane papa okufado enya we kwa enya MPP as endis asemo esu ane papa ko enwurem bush no de ne kwanko de ko tias kama farmer bi na fanka fa okufado ko oho o de ne ko ba bi odu eburo ba ko sia okufado du ope ena ko nya BP ena ka se fast na yamfa no free ho enti say MPP for Jerry o majero Wuntumi enya ndisi fo nkwan ho empanifo bi su kan ho ena omude o madwunya baako ena ma papa no ba bi oda no se kwa 3 counts baako pa na 20 yi 2 nyamba ye to we dem bomb pass 65 and say maximum ne papa na say maximum 25 na am 20 a so what 20 baako so pass no to be 20 then say 65 to go we there say obi onim na okwa pi na quarter be grant akra we so metra fie no nyame obe tua sa court ne kare enye nyame ketua cause we akwa we esu okokumase a o pepa piota no kra onya oben ukonum piota wokumase no obenum bi akra ya le obe yale no yes because of his nobody 3 weeks kumase ofinso enso am ko nu ya me ba me go down hospital 4 days cause gala me say oye no enso papa bi ani ho cause omude ndro na egum na nso na ni ate na omude aye piota tuti kumase dia onya safe oba obi oba kumase banum so wa ade fra no onya problem ba Wuntumi nkwa oya ne papa yi udu umbe unya obi awo komo chairman enu kwa nya so oya national komo chairman kumase o man panya so we abo abai
to go bad or I went to me there. So I will know my man requires. I say 3 counts. Back on no. I'm one better than Baba, never do 65. Say back here 20. And back on 5. Say 25. Maximum 25. No man 20. And they said the Baba no me as well say be 25. It's a quite appeal, not a beer. A quiet mammy, I got that any beer. I got that any different. I got a menu and any problem. We are not buying. I banu and yes, there's over my quapi. No, I win this. I got that, you know, I bet you say, who know what you mean? No, I got you. I got you. Where today was sell my dear and Wuntumi Etias a quanko be quabble to a kunu. Banya Santi, Otumfo Wuntumi. Wuntumi pass a quarter of a grandu, Otumfo a Wuntumi bear party, Yamaba Shanakadi, or Yambae. Son of his own Quanoga. Abana is the same. Some of them say 8 years. When Mama and this MP by you. This is 8 years we came. To no any require better 4 years. 2028 MPP. Who said the Aquas no people who MPP form of Bonama to Ama. Because of chairman. Oh, your politician out here, but know your man, papa. Where a logic. You talk about my individual, you talk about a party by 8 years. Obega just only 4 years. I need you, man. To observe it, you're trying 4 years. Obi able try. And you abandon 8 years. And then you go. Never for abanti. And you go better 4 years. Na bemba no be yina and they achira sama yango chu bi anfra bo cha be man 10 years enyo mo Nigeria no and to who ya jeli wa there who ya wan who to see mami we no one na post so na won ko ya ko na be jeli no na wa otu wa wo say karam say we kwa do mu de acha no unza o mu yini free court wa no o test asase hwe yo onim say go do o sabetu ko man ya fast an ko betu me bo o mu look sharp aye chosa one ma asam no kra meme time or what court high court now I didn't see from no test how say go do wa come to wa no go do ka be si wa wo tu nyame na tua ne kapa o pia free court wasam wo court no test how say go do wa nanka omuti wa na wa fa tira najo no wa go tu nto wa test na ni wo so ye say how say go do ni wa ka ho de anko kutu ye nyame na tua ne ka me obi me hitu bi at say papa we Nikasa nya there because unya skada bai ya kasika uska politics na ma onye nka yen show back down a comedy yen show goodbye oyi to no na okoto Chelsea kura na ore ma wan koto ko kura da wa kura nya kura batimato Chelsea team ye to wow nipa bi escape on pada ma wan say ni wan ye hia ma obia eze mu na mu so obi su obi anso obi sire enkofu asire na draw so even the party mpo ndo enkoso mu ko ye white party ewa yi abanisai so to nkwan so me say white pa na ko jarabia white ina me ko didi numye because of ko wenti because papa ne kasa ne pa do hu be yin ayo kasa because party wo mpo ko fondo adentra nkwan ti sa u pi africa to ko sa test say say go do wa na bia the osra rade say Bible say yankantam Ukoka, eye gold no nyantam no. O tesa so gold wana kanajo o madano. Oh na ado na no test ya ube hu se gold. Ye ebi isu mase ebi so abi wo mo. Eye adwuma no strategy. Hu say ye tie. Ubetuma kita for me nhwe ba me no phone kro. Okay. Yes, ono so ni dia no. Yes say nya machine biem eye testing. E no test enim no yes say. Ke wo man kanajo ne pada no. Nanko ko bubu court. High court. Yes, yes. Anya na ban na. Enya na ban won ma ban bi. Na wonum so Wuntumi say won to go na. Obi so wajai. Share. O to pa but enji din to say first no. Yes, isn't it say first na no di camera be sinu say it is a o company say o mu to go. And this can o tua asa go dem biem. Na sa can so e sample. O ma nya de. So money trillion. O tua trillion o be tua we na ntu nyina waton. Nanko dia trillion ene so tua. Tia na fofo ba ku mienu me. Me tia na fofo na metia Adepa TV for empanyufo nyina na aya de em yese munya ya doye. Edru Christmas time at least every bibi kura putu se wonyem na mu dia ba beda ya se ye na ka ho ma Adepa TV no e ko nanim ba eye ya na mu refi obi ni me pa me say wo de oni me pa me boso wa anya so ketua na nsama me kan so mu odu ento Wuntumi de
obia kota oni mo be grant papa we baby ano nyame obetua ne ka de o ka so a oba onya meduru ye nyame nka mo amen pike boko dem ye hu wache so this is our triable enja mo ye customers can buy mo triable that be business e cousin aduma e um kaka kra Ghana de South bi enye dada nti sa ne be ka no bia be kama nyame ne hene inshallah ami na ene wo hwe eye Chairman Wuntumi sentences ayama for 20 years in prison na e dey na obeka fa ho normal on say o ye Ghana ni Mbappe bia obeka say normal because o man dey here ni I didn't na obeka say normal say wadi boni because me ni menye boni court match me say me condemn and I hear such a case near say even another 3 years and we extend the court 25 years. Yes, and I think it's on one bank and I didn't say no. On one in Cranton, I was in as a Bijuchan. And the Yaboni and I may have Uncle Mahama. Ghana for you need a pet. And Benfoni this guy is here in Chihuahua. A baby in Swaba, not the next from say or Chihuahua Munsua. A Bimuzina was say, yeah, the year politics. Now, am I baby? Yes, at the example, this Mama free so now and MPP so buying bar. What you say, be a buying beer about when some young couple of me there was a idea me piano because how we is going how Mudia Bono. They say, oh, my Yama is Yano. First, no Moody see. This is a move and say, be a young class or movie. I am queer. What I say, aha. And you know, Obi, we are crown or Becca Tenachi is idea me. I didn't so about that into some share the me be I. And you know to me the end additional idea my politician be yes yenhwe ene ya Wuntumi obi baka say enye kra na yenhwe nnwuma wabie wonsusu say wokodam for 20 years na betimi affect ni nnwuma ana enye hwe say no na judge ni nyansem no hu ni say 20 years normal because 25 years because hu ni say oye nnwuma bebiri ntimi ma no 20 years yes and the kasi ye di akire dia eje ntimi nchi obi ono so wo ye baatan because o chi obi o ye baatan tuma ono so ma bedidi aha enti nya nnwuma obi bia ma obi nti no ugu oman no ana wo kosi kuro bi ase ba bi okoye galamse so hu say be 2 years sorry 2 months or say 3 months enso yiri fa kuro ni nyina Wuntumi sa no nnwuma ne bi no say enye no nko ampo a ono so de ne ka ho ena nya ntisan sunsanso no kuro ni so no di say office e wo maame wo te akra ha na ya froze ade bechi na ya froze o maame ensu abane dem because of galamsey na what say Wuntumi na koye galamsey wonti ajeli no enye wo dana me Ghana ade na de bia politics na say yenim de ye pe say yehu ba bia ye wo say ye ko ade yama politics eku o man weza so da wo say asa yentimi nkoye nim no ye de politics na chechire ye ho ana yenim say de ye politics ana ye ni a me hu say bia asuan na ye nsuan ni yo say omo di yanim na ankyere ye yo say yanim so adwembone ne aburo ni beye nti na yabu ya ni agunioma bi so minim because we ha wanioma si kona aban bi ba na o yese ya yese aban ne de o ye ne nye obi opposition na aban bi ye bibia wo ya we ni wa adwene mu pefe say de aban ye nyina nyansasem nko na o ye ba obi opposition ti no politics wo da kata ne wo say de aban ne ye ne nye because what if na kata Wuntumi jeli ni nyansa bi ani ma na minim de opa kire ye yi agrada okromi ahwa na ankasa ho eyi obi aya because wadi bone ye mfa ye ni hu yo ba de nkofo beka ene de aso ate nyina tese ma na di bone enti ade enti ne ya che no ne ya man 15 years all of a sudden ne ye no enti ye ama nkofo kra ne gide o judgment nim say Wuntumi ntwa saa years no ama we say tumi ne bi ne ya enti asa na nsen ya starting hu da say edin akese bi ye chi omo no like eye obi ade agrada ye no but me wo gide say obi a agrada afo no even one year mpon agrada go twa enough at the money pakro no wanya de opese wo hu yes enti say Wuntumi ya che no ono so ko 1 year mpo ana ko 2 years a yenim say bibi sisa and Mahama second coming no at least we suan no ma bebre esan say oba ye no enioma bi ode na no kan bi wa start ya wotu one amon because ko fa do ba ne so mbe che MPC fo nyina atum I think 2016 ye nyina TTB say ko fa do so be che NDC for my disc nyina agumti ya hu hwe baba we de oba ye no waka but wa ye I think say NC ye ebisa beba shocking kese akure de akire ba beba o de ye wa Ghana ye be hu yes beba ansa na ebeba ye be hu no
Wosha 2028 wosha MPP ni NDC a wosusu se bi ache ayache Chairman Wuntumi na be man krofo be omomobo ama 2028 MPP betimi aba power na ana ye beka se Mahama to aso ana Mahama obi foforo meto aso. There is no way adewe ebenya insonsanso 2028 about to aso da biarada. Se ebenya kura na e be affect MPP for no e che se chairman no edi bone. And even Asante region kwa na chairman no bebrebo se yate na tum because of ni nsem bi o keka ne o bi ono ankasa de ni party for ni ntino omutu su se nchie na yachi ni tum kwa no eye yes because atemde odi Canada Japan ni ade nya ni nyina wo ho etwen no enti sa ne ma ni nyina na akeka bon e na akotia no enti menya to se ebenya ntusu aso 2028 se ebenya ntusu aso kra ebe ko against because Chairman Wuntumi wo Bawumi afa yes Chairman Wuntumi wo Bawumi afa and Kennedy now did not tell me so what the other side. And to Chairman Wuntumi or one Quebec campaign, Eddie Ama, fans Bawumia. She say on Suniho. And I was sabotage, no one was sabotage on so. Kennedy on Ujinancha on sabotage, so my president on so. And to say, I know Tim say 11 about Quefrim. How Bawumia side? What I say? Yes, because Wuntumi, we went in Numa, I shutting it down, the radio near there. Wuntumi a powerful MPP move. Ni nyuma ni platform wa dem MPP for na easy and this man nya sa platform ni nyina and this MPP belusu what that and Wuntumi ya che no ya big blue man MPP for na enkontia NDC yes and obi anu say Mahama ye na afamu de obi anim say Mahama ye na afamu de ye president John Dramani Mahama ye chiao na ye hwe uton phones ne ade obi pe wachiri kwan a ehefa na obenya na fa number to dwa oh ye wala pass do la pass Papa ana Eco Bank honoma yes ana say social media krana we be a Facebook Richard Nkansa ana say TikTok obeko piki oya TikTok piki official obeko obenyame my number is 0244199013 sharp sambo bio 0244199013 me de Prempe Benjamin Prempe boko de amiado ejuma akose boko enye so wende bia be kama kunta kanza bosumi okuta wonsa ntino obi akuta nsa ntino no mama anje be giants na say no mako ye hwe ye chairman enenne owom okotwe mu for a year 20 years e dey ama papa wususu say so ana edoso ana say ese de bi kan Chairman Ben now can I say because ya ka Chairman Wuntumi okay Chairman Wuntumi wo mo say say 20 years okay e can say Chairman Wuntumi sansa na ba ya no matete na the tensa Ghana e nya atwom Ghana identity say Ghana e nya atwom one said the ten say we no aban na nya but the politics e wuram ana ma aban na need but the politics na e wuram say NDC for na chiche MPP for and so aban na need e AD so that say ana you can say you see wakwasa like ninsem no ensase na wakwasa no and I say what the tumi ahye ninsem yes and so the tumi ahye ninsem ana emlan so na e ene die say Chairman Wuntumi de bi ma omfa ne ntum so enti e bia omo hwe ninsem odi fo ana omde na tum ana omo si yie na e de ma no e doso me can say yetia me ton phones obi ko wia phone na obeton ma me abela minim se de pa ko wia yetim ba che ye de akoshe me 5 years sabi o yenya panimi mo meka ntere se edoso ana se sabi enipa no ade we se fata se wede woche ba se wa sensa ase mensa ase wa se no emu nipa nyina wu ebi enipa wu afa ho nyina ana wo hwe sika Chairman Wuntumi adi na ase ni ho a sabi Wuntumi ka se ebi Asante region wona ko sensa ase no ebi hospital we no osima Asante region ana se osibo a wo mo de meka se enti ni yama ni 20 years a 20 years kwa se yesi yemo bi 20 years so wo hwe abam almost 13 years. So almost 13 years, 3 months, say no betcha. Jamaica say, Entino say, like, can I say a dose one or penny for every on a P in the boy Owinia, Ebia Sobeti, and I say beyond the Beckham, and no more. But a Magana form for politics, as a Ghana and Koye, Ghana country, and why the politics are touching too much. BBS NDC, BBS MPP, Jamaica say. Me the enka start no sanke ko se ya nka redeem 10 years no Ghana bese because aban we free so a some people no so ba omo so ba hwe NDC for nsemu wo a won so dis ka mo ba chew so ana mes sakunya kasa asemu na ye se kan se NDC for no cheche TikTok ma ya bi ni ade nyamia ni kro ni meto ye sabi o ye kan se sojani e shatare atare na hye no
ene man yeso ja wa tare no benam ho a me metina gina anako wodi ma tamedi na tambi but wo sheso ja tare misrompo enti dia ntina o mampani na akonya na woteso hu ni se akonya na but first na won ta akonya so otifi na odi na tam dia oni ni menu asem ba so abatina akonya so o yo man nyina pani enti dia ntina sabi o be ka se etia pani no yemka wo se ya ekufu at the time ya ka se etia ne ba omia sabi ba omia na ekufu na hanchi o ma ebia Muhammad start sani in case of say NPP buba power ombejai NDC for ntimi ko yesa because nso ko yesa ye bechew na oman hunu asole kasa se enye die nto mo cheche omo ye se sabi o metia mi nkodi obi ata ye bechew de me kada se wotia ye nkodi obi ata ye bechew also opa ma me nso kam na ensi mi se na me nka aban no se de wo ye no enye na me cheche nsemu ye mecheme me kan ye ya ye mecheme but me can yanya ani ebe chu because sabi o wuti me ka sema sabi a good president hu fi ene na yire hu fi so when your president otifia ono de no yibe nu asem ana de wakeka na se de waye na wo ye da wudi na tem but we president sabi o wabusu pani a wo fi kwa wuntimi kodi na tem abra wato wonya wo hwe o ma me wuntimi kodi na tem abra wonya wo hwe na nya president mu a enti yemu ade akura no sabi na nya wo president enti mesra Ghana former TikTok wonyam nkwane ho ye nyina ye account ho but unkotim ko twe camera ensi usu nkodi obi atam se sabi o ensem fata emegu ne ho fini ba chi wi a na pani bi aba pa chaw si yenyiw but that time a wo twe camera no a wo ye wi den post pani no ko hu ye na na so pani na nkan chaw se jai e bia pani kwa se e da hye wachi se go so ye na wo ye no obaba ba yiwo ba ka hu se ebedu ba bi no ye se woni abanya the matter 90% se obetima ko jail they make us say because sika yes can't be tonkwa ana was sika Chairman Wuntumi sika be no ni what I say and sanko obetima apie e ka ti won twa sika obetima MPP for grade wo japa de obetima ti press e Chairman Wuntumi re apie the was under regional chairman was aba national e dey want me pie obepie but asem wo ha enye usika so enti sabi guys yo mkodam sabi ba omia na okuma no ba omia anedam ba omia baby abegina o onno ye di papa atem no onno ye di papa atem because sabi mituo mi maame obi di maame atem a mi maame frɛ me say yawo asuma si edidi matema de meka nse bia mo mfi no anase mo no bi na mekodi no enti de ntina ba omia ba no emma me so say wodidi natem ka mi tell di ba omia natem enti no obedi ka mi tell atem bi wa wogina nche say wo ye party ba sabi mi NDC ni mi NDC ni nche say obi didi ma atem enti no me fa kam na ko dabi because sabi ma mete kwano no be week ni me nton ade o mama on send me chop money ya me ka da say ne ire on send me chop money NDC ni bi send me chop money dabi enti di enti na me to menyo me ho say me NDC ni edruwa abato na say me NDC sama me na ma ya bo party no asan ena che say me NDC ni enye say me kodi pani bi atem e party hu party bi na che say sabi o me do me party obi timi ka say me huwa ma party no me huwa ma me party huma o party na hwa de o party no obayi na say wanda sabi oba ko ha o mpena woni be bia wampote woni mu mpo de ka di denta huwa ma o party huma ho enipa ho huma ho na huma o family ku huma o family say o boa o family any because any thing that o ba say so ya fa ma say party bi say party bi be boya na empanifo no mo so no omo na didi obi ba na hansia na fu peche what the party na chi be mfie petepe sabi basket kre ntobi ma o si wu kuma ma won party we be executive we be national executive we be chairman second sana na fu ade amen but what the party na to abadi party to kontakwa ye ko na sabi basket kre ye ntobi ma intimacy dem ye nuano saka sabi wo ha omunya bote ana Chairman Wuntumi de ne de 20 years no me de sabi me de me NDC ni but you can say political political way penny international commercial na asotwea some demand but 20 years no there na me record edoso e bia committee man bia 10 years and 5 years 5 years na bo empanifo no bi hu say na watimi atwa 5 years ni na ma sabi o obi magina chire me patch say yenkoyin because 20 years no and be man empanifo no asole abaya yenko yinu yenyese ya na yetuma ko because agrada yete agrada ko 15 years ye bi wan say about 1 year na what I say intimi say 1 year no yetumi hu emema bia say bi o ma da say so be buru be 5 years o mo time be so ye yi o ma o mo nan kwan no mo ko yadwuma say bi agrada me tiam hu say o be na ko yadwuma entam bi say bi eno no ye no an say na amen obi aye nipa me asotwena fata no yesa mo de asotwena de e ma no because agrada me say bi ebi agada do ye no e ma obi famu wuye
say nipa no wawu anase mo bi ko da afiase because obi ko je obi bisia say wo de baji sika gale no wo ko anfa ma ne nipa bi e chiri wo da access nti den ti agada ko to an ho de ya say bi maja nipa wo ko 15 years yet ka say 15 years ma to se kura nka emla 5 years na Ghana mu enfan nipa mu nyina enfan so nyansa because and what it be ho yes e kan say send na men send ye say na men ye say first ka be say arena da so e wo ho ye mpani fo nyeso mu hu ye o ma hu but mo for money e NC form and yes mo for money e NC form ana ma Ghana e etete apansam o me yam say Ghana sabi o yam bo Ghana nyam bo ye mpani fo no ana ma Ghana ayesa me dase yenhwe ye pewa obi performance ni bi ato a na chi anamfofo ba ko mienu okay madam for mecha no ye Ramos do be wo bia mecha o ana mia maban Yawuze mecha no so na be bia me wo La Paz Eco Bank between papa ye o ba papa ye wa obe nyame ana se bia pese wo frame number so 0550 123 326 fu bia iPhone bia pe bia menyama 0550 123 326 gracias experience man boko de Nyankopon dum boko nema kosen ja de timu anie ade nema nko market ne na nse de enkoyi market mo aye den kakra ba ye hwe bibia wo nyame nsem de nyame beka na ye ne kure o se de nyame beka ene ye no kore an Nyankopon de obeye ene wo hwe Chairman Wuntumi 20 years in prison aye de ama no ebi se dawson ebi se yese won so de na akafa ho me ba Ghana mra no ada echi ahian fo nko ana me ye MPP ni ba Ghana mra no ye nya ne se ahian de se obi ko tu banche obi ko wie obi board ye obi ono de o deserve say ye jail in 15 years 20 years 5 years no obi de pen bokro no ono de oye okay ana mra no mu gira so kwa de chi Chairman Wuntumi no ye misa me say mra no wana de ba ye na na do pen so ana mo hye sa mra no so mo hye no achichi enkofo bebre onye metima ka say owodi no ana obi aye ne he samra na do mo hye no achi enkofo bebre a galamse ade enkofo bebre wo prison ebi twa 15 ebi twa 20 de semra ya etimi de Chairman Wuntumi obi beka say owo nyuma owo workers eti ne nyuma ne beye basa enkofo baba begu fie ban se yese de Ghana mra ne ye adwuma de a me atisa ye ma nyese obi wo ska no layers obi wo ska wo de ska no chechire ne ho se ska me wo nti no metimi ye bibia wo Ghana ha me de meme John Mahama me de sa chie we pa de obi ka kire me se wa ye boni bia emra no na ye adwuma ana Ghana mra no sabi o enye se hianfo ye ti kwa ho ton ade enko na mra no chie sabi obi wo ska mra no se a sei manem fasika no won nka se wo de to mra no siyase de mra ye adwuma de a me ye fasika nto mra no na emra no chichi obi a chichire no me de meka ne se okwa api no na se koyi ne ye tesuma no afa ya nteso de a se de mra no chi ehiani no echi sikani so a eye me so de me waka no o se de waka no jira ba chia na fofo ma me ma me chia La Paz fo nyina La Paz ade in fact wo so bo adwuma pa nya me shira ye adwuma pa me chia La Paz fo nyina obi a wo hwe me bia me busia fo nyina me chia yima so yima madam for pa o La Paz a me chia la pa within the Joseph adwuma akosan ya me adom asunde on de fanisa anya kranti se pe sa honde honko de ya be pemo so nyame ne hene na ye hwe Chairman Wuntumi 20 years in prison e de amano e de na akafa Chairman Wuntumi de ankoma chine de a anka Ghana nye yeda but adenti no ma chine anka Ghana nye o ma chi Chairman Wuntumi just no Ghana e say de ni da so aba SBA because me say na me jino say na Wuntumi no like me nyama de metu kwan be chi Chairman Wuntumi no ma say me no man be de e be because me kan you say Ghana ha MC Central region obi say ko kun akrante okunu Saturday Monday na de no court na jail no na Chairman Wuntumi show the whole community wama community ni nyina afrade wama community ni nyina afrade yes one day politics change no because MC akufa tam chini pe bebre bet and this year enkofobia mo nya gidigidi but tempi omba say ye chuo bia asade no say
yeniate first na social media mbae and I want better radios na mo come say mebre be say yeniate nti say asa omota for politics no munjai so mutimi che say mama timi che be 5 kan wa na say MPs no so pay back and be more man be steady but anya ne sane na just oh and there be future man to tibiem who is that in the trim and the second of when atanka first na oh anke mu be di achire future man to me be say yeniate sade no ukodi nko asema yebabo amwa dem wakodem oma na no ka enye se bia obi na eden na de chairman to me obi ani hu ya yire bia Ghana obi asebsebi obi on pesa beka no kwa na say obi a nyatwom one side sana meka no chairman to me de deserve say okay video deserve kra say anka and yes dey man become say na be ya obi besuro because 20 years le munus no 20 years na it's now ben just no 20 years wait ma kwa be di sika but say man be 50 years 50 years obi aba no anya 110 good then na onko wo ho entobi wo han ye meche no because you people be otunga no me di mo na makwede makoto yi judges anas makwede me kwa be di sika but 20 years na sa nko be 50 years ahụ anka ya be futu am ya ho serious 50 years so abusi awon so for ajenche bra was ya match ma Wuntumi 50 years 20 years ni sa oh papa nka be ka say oh na kwa papa so a bia anka chi na che anka na nka me de meka me na nka meka na guma me achi na nka me na me achi na che bonya papa gum oh debi say wi as no eni bia ba say obi de bon no na bibia so kwaba onsin so toyi so hwe se usha baby asma boy krom ha kumo nyina frade make say obi abdabda wa akra ya o anaso obi abdabda ko sini fake akra bi ezusa bebe se kro no enam wo hoto wo wonya usika ko yi politics ntinere na asida bi da bi ende ze sade ne ye twem me busa ni kra mede me kokko yi na ma o deserve nko ade a Chiana for back mienu miensa na oyere oh me chiam na mfo oboase me fro oboase o me man no but me na mfo no me biam no mo na me kana mu ntie be chama ntimi de baye mo so mo ga frem ya de aka cham se o yo kan yo me chiam nyina na chama de ntimi de nzo mo ya de o mo se o mo mu mi a mo fa ye futuo na mo ya de o mo fa ye futuo mfo mo ho ya so mo de chama o mo ja chama ntimi na mani ya mani 20 Chairman Wuntumi no oye asante regional chairman no ono ya kan ye anko eden cham kese e won so no na ye jeri 20 entina wa o ye 100% same tezo do bokọ live nti me babu no mo mutu bi no misromo ye ina munye be to mo mo fo mo pe bibi ye galam se ndem mwa ene mo omo stop no mo de boy ye nyina Ghana ye mu ye nti Juni boko de boko bibia Juma akosan normal level ebe fa ate na me ne hene and na ye papa Chairman Wuntumi ni a sentence for 20 years in prison na asem wa asa twetwere Ghana for bi no bo say ye 20 years de do so dodo at least 3 years 5 years na won so o ka say e fa ho madam 20 years Wuntumi abura abo Ghana no 20 years no esu yere ache no kra what 20 years no mo de aiden mo de ache no na so oba no 70 years oba ba sia ba bi hu so man 70 years so mo man 40 oba ba 90 years oba Wuntumi years abon ne bi what you say so about 50 years oh 50 years man 20 it's 70 e ja no kra yes after 20 now na 40 oba next time on kwakwa ye no ko this time more bi o maternity be so me you good na yam youth ni ya na wa ye nya adwuma ponye good no yi nda adwuma be no de bie ye Wuntumi da na bie Wuntumi radio Wuntumi TV ni pa do se no mo ye adwuma o aya hu do ye adwuma ha bi se na aketua na ti se ati ase nto mpeni fund mo de Ghana youth ni adwin di agro bye Wuntumi say Chairman Wuntumi chi aya na bi ni ade ya politics onso be ka say politics ana because dodo na ka say ya papa John Dramani Mahama atem didi odi ni ti no mo twe na so sa ana be ka say asam ne de se na na do wo hokra na wo hodeda sa na be ka na se den bada Ghana no bibia
obi owo position no wa be mo ya de bia no against even abana ya de papa kwa no against you so I don't know what position na Wuntumi odi side man an kono da no be what I say Wuntumi self forest na ya chi na e na wo di ati obi ane sa America bo bia ko chi na o junkies no gogo obi okro ni ma de ti okọ e na we gogo na ye dede because of 1.5 no we gogo na ye dede what I say na Ghana for no ya dwen ankasa bebre ya dwen ya correct because of adu enyia so say oh yeah MPP ni tade ne ya still yeah MPP ni adu ban kwa say yeah kase la ba wuti kwa mu na ya pam mo say aban ni na also payment yeah say nipa na mo fa so ya yen say ye hweje wo so na aban botu a say aban ni yeah acha say ti Ghana so ya dwen ne yeah aha si ankasa Ghana yes yeah no me no man amane be ya timem phone ya na be o man aha don't care about them and your man business cool you go so and na your papa Chairman Wuntumi call a year 20 years and let's all compo 20 years in prison at the end of kafa home oh me dey make me kafa home say fine o mu say wa fom emla dey and I so no but me say 20 years too much I didn't say too much then me make say too much in there we are say enfonso ye dey ebato bia ho and obi a oyam fonso so ye den a ama forward na say ade omudidi ede e won nsem what you say sisi a ya chi ni say e ma omo ye na adwuma nyina nso e kwamra mbefa so ende o medidi obi won wa nko school oni adwuma bia na adwuma a o ya ne bia Wuntumi adwuma a o ye na e ma ne sa kwaro say ya chi no e ma e kan o ha ede fofra sa ba o man more what you say because ahụ chere de e wo ho na obi a wa bia adwuma amanfo nso eye bebre na say fine wa fon kra na say manfo ne fon wa fon ne ma mpe ebile e ka bi se bia won tuase no fa twa nyino na bodi na kotu no do mo kan fine so mo kan kra mpo na e ho de me de minimum hwe ba de me kan say it's too much yes it ba ya wo ana wo koye ne ma 20 years a obi baka cha say too much ana asimo en kom de ebia ewiase ne ye o de opo asem ne ye o de town what I say your town no betuma ka say 20 years nkwa esua what I say any ewu on ma onya bibia ma no but obetuma adwene say no o nipa na mo na e de a obi so ye de e wo na ase what I say nto so betuma adwene ma kaka say oh yes too much what I say fine at least 20 amount 10 kwampa na obetuma wa kotwa 10 na betuma say obetuma twam bia 7 years obetuma de aba asa man kofo no de adwene de asa adi what na nka watu kwan so ni business ese e close no na say ukrosu ni nso a say watu kwan there still mo ye adwuma wo ho ni wo mo ye adwuma nto no de na wo say adwuma say umo obi adwuma na say wa adwuma ne ode na wo mo oni anko ho a adwuma na e basa nti na manager wo ho what I say fine manager ho no mo e de a onani ho no mo manager na ho no mo ba manager no onani ho so we tuna for advantage e de adwuma na e say the person de on fanya because wa adwuma ne ode say wo obi a de akwa manager person de adwuma na fa so na mte wo ntumi de enye saa ba wo ni ho no mo de a de opebia no de business ne de eye what I say because on taking in charge of bibia dem gas what I say aha because adwuma le bia de o se fata so ode ne ye adwuma no adwuma lo ni ho no mo a won say nipa we no won se fata say o say o ye adwuma ba adwuma lo ni ho no mu ntina adwuma onim ye kwan ba ode ne be hyem senne ye kasa o yama MPB 10 years na obi temamuni bi akowia de na ono nso yama ne 10 years because of opabibi edi na ye de ono nso akomu 10 years wote akira wo be kasa it depend are the independent dey eye what you say fine you obi ti say me ye fan say e bia won say you are be say obetumi ayo bone ba bone enipa ne be ye wo no umfu ani de ehu eno no enya wo ya say de wo won say wa de da ha say na obi da na nipa na tam de ko na wani tua what you say aha any different what you say enti no I can say untumi de a ni case say me eno ma be e na fan wa ye krampo na wa ye esuma ase enya obi a na hu say bibi say na untumi ande aye what you say aha enti chia na fofo ba ko mienu oh me de enipa na chia no me master ba ko pe me sa akwasi o US what I say na ma chia me ma me flow na me sister every mensa ono so US na ma chia me ma me
Philomena was say enemy papa Kennedy Mensa enemy army brother a draw Ghana on so I say yeah Michelle mother for you I'm Michelle